Ya Ramazan, ya Ramazan, ya Ramazan, ay sandır, ay sandır. Cadır aşır, cadır aşır, cadır aşır, ay sandır, ay sandır. Uçup büyüyüp geldi, kuş oluyor ve kuş geldi, kuş oluyor ve kuş oluyor ve kuş geldi. Ya Ramazan bizi aykırıdan, ayvanayım kırmızı altından. Ataylandır gereke, gereke, usulüyle gereke, gereke. Atlarından berebe, atlarından berebe. Aylanayım, aylanayım, aylanayım gereke. Aylanayım, aylanayım, aylanayım gereke.
Oğlan çevirdi mi? Sekin ha, cıl basın. Tekrar bana gene. Молодец! Молодец, молодец! Barakede, bardağın tanrıları, barakede, seyircilik tagirine kiyimlerine halk ergeni bilgisayarlarına, senin rastını kıdırıyız. Muhaliflik eskinin yübrülüktü, koşu, eli şaka hattırgın, yanından gelinceğine dair güdürgün de olacağım koyuzlar. Eli şaka çoğu bizle eşleşip çoğu düşetmanı bitir. Çoğu rahmat bilgisayarlar, senin rastını kıdırıyız. Azamansız talatınız taşındayız. Anda diyecekti biz koşulanların Nobel üçüncü yolu Objektif Gimnaziyasının Kırgızlı jana Arabiyat muhallibi Momnaliyev Kapar ağayızda çakalamız. Mына жерде Момуналиевті ат беріңізші маған. Мен қолымда мына отыр. Mana Momnaliyev. Атыра. Екеуінде бар, Бар ekende. Ошо экөө, основной. Самый. Да, самый екен. Жана Айданада под вопрос. Бүгін біз шу қоғамның ең ұлы, ең қиын, шу қоғамның мазмұнын, маңызын тамырын қарап тұрған адамдар жөнінде сөз қыламыз. Бірақ біз сөзімізді бірінші шу кішкене кейіп үштерден баштайыншы. Сырғат, айтшы, сені мектепте кім оқытады? Математика сабағынан кім береді? Сүрет сабағынан кім береді? Ежекең. Барлығына ежекең береді екен, да? Ежекең жақсы көресің бе? Ооба. Ежекеңе бір айтып берші. Жаңылып жаза албасаң, қолың суғансың. Жалып жолмашам болып тұрғансың. Ежекең жүректен жинаған мейірімден адамдық дүниеңді қорғансың. Ең соңында азамат, қарабай азамат. Демек, урматтуу ага эжекелер, бул дүйнөдөгү мээримди, тарбияны, адамдын жан дүйнөсүн сактап турган бүт инсан эмес, бизди эжекелер турбайбы? Анда эмесе, текстти бобонун атай сиздиги арлап өзүн жараткандай кабыл алып коюңуздар. Olumlu sunmasın canını, yolun aşan olumlu
Yaz düğünü arzu ama Yaş sezindir Dalpın gülüşün ana Klaslarcan kız eceli Gençliği bütmekte iftara